Айжан. Айжан. Мен сатым қана. Мен Арыстаным қайқа жөнөдү? Сенің Арыстаның үйгө продукт алып келгени базарлыкка жөнөдү. Мен дагы барам. Сагам эмне бар? Мен бул үйгө келгениме 10 жыл болду. Жо жаным, сен азыр тамак кылышың керек, үйдөгүлөргө тамак беришиң керек, үй иштерин бүтүрүшүң керек. Мен өзүм тез эле барып келем. Малдарды жок дегенде күнүнө 3 жолу алып чыгып сугарып келтасыңар. Мен бул үйдөн 10 жылдан бери чыга элекмин. Кир жууйм, наркысын кылам, беркисин кылам, үй шыпырам, тамак жасайм. Кайсы бирине үлгүрөйүн? Тим более бул жактан апаңыз келип алып мен үстүмөн түшкөн. Болду, жан жетет да, мен да бир барып келейин. Барбайсың, үйдө олтурасың дедимби? Дедим. Эркектин айткан деген болот. Айткан деген жүрөр ошентип. Айжаным. Айжан, эми сен тура түшүн. Сен үйдөн кеткен болсоң менен. Үйдө ким үйдөгүлөргө тамак берет, ким иштерди бүтүрөт, апам кыйналып калат. Мени ойлобосоң дагы апамды ойлочу. Ойлогон үчүн жүрөм да 10 жылдан бери. Өзү сага мен бир нерсе сурайын деп аттым да. Болдучу, кто шар картошка жар. Жок, Айжан, сени издеп жүрүшүптүр го. Ким издейт мени? 10 жылдан бери үйдөн чыкпастам, ким издейт мени? Билбейм, мага айтыш боюнча асманда периштелердин бирөө жоголуп кетиптир го. Не ала келейин казыр? Сизге бирөөнү, мага бирөөнү алып келип бухайт этпейли. Тамаша, өзүңүз билип алып келерсиз. Өзүм билип алып. Жүрүп кеттик. Ошол, Айжан, мен анда барып базарлык кылып келейин, а? Сен чото арыктап кетасың, Айжан. Мындай кичине өзүңө карап, жакшыраак тамактанып, бир аз толушчу кызым. Эми иштерди көп кылып атасың, түшүнүп атам. Мен арыктап жан болуп калсам да, сиз сөмүтүп баксам болду. Жаным. Анда сен үйгө кир, мен кетерим. Жок, сиз кетиң, анан мен кирем. Жо, сен кирсең, анан мен кетем. Жок, сиз кетиң, анан мен кирем. Айжан, сен мен сөзүмө эки кылбайсың да. Сен кир, мен кетейин. Жок, сиз кетиң, анан мен эки кылбай кирип кетейин. Үй бүлөдө эмне болуш керек? Эркектин айтканы болуш керек. Мен айтканым сен кир, мен чыгып кетем. Ошо, сиз чыксаңыз, сиздин айтканыңыз болуп, мен кирип кетем. Уялбайсыңар, жагышып калбайсыңар экөөңүз, жагышып, Атам бар эле, апам бар эле дейсиң. Тойбодуңарбы бири-бириңерге? 10 жылда. Тур тез базарга барып келиң. Жүрө бербегин. Ишин кылсаң да. Братан, жатың. Сізді медсестралар айтты, 1 ай турбасын деді. Сіз жатып ес алышыңыз керек. Атамын мен. Сіз больницадасыз. Больницадасыз, братан. Қанша күннен бері жатам? 3 күннен бері жатасыз. 3 күн болды. Жатың, братан. Айшапам мен Айштам 3 күннен бері ушул жерде екен. Азыр үйгө жөнөттүм. 3 күннен бері укташпай сізді карап отурат. Азыр үйгө жөнөттүм. Карындашыңыз ушул жерде. Сізді ким ушундай жолго салды? Айтыңчы, братан, мына мен өзүм поездун келтирейин. Акырыныраак сөйлөчү, баш жарылып кетирейин деп атат. Братан, ким ушундай жолго салды? Укпа чука, сен эмне кылып коет элең? Же бир нерсе чечип коелу элең. Айтсаңыз, братан, мен өзүм пачагын чыгарам ошол балдарды. Чала өлүп, испатчика арттан нур берди, жакшы. Ким, Кобралы? Мен өзүм поездун келтирем ошол бүт компаниясы менен ошолордунчу. Успокойся, братишка. Братан,
Мени ушундай жолго салганда сиз мени карап тура белеңиз. Эми сен мен эмессиң да ука. Тура мен сиз эмесмин. Мен барамын ошолор азыр алдыга. Поездун келтирем азыр ошол балдарын азыр. Чачпай туруң. Барам мен азыр. Бак. Рұқсат па? Рұқсат, келіңіз. Келдің, не қылып жүресің? Акем көргөн экен. Ким акең? Чайым. Сен акең бол, ал биздин постоянный клиентибиз кал. Ушундай калды. Өткөн маселени ойлонуп көрдүңбү? Ооба доктор, мен ойлондум. Даярсыңбы? Ооба, мен баарын пластик операция жасатабыз. Жакшы анда. Жүр анда, почтайлы. Урматтуу достор, качан эле кыргыздын жигиттери аялча кийинди эле, Кыргызстанда кыздар куруп калыппы дегендер үчүн сонун жаңылык. Биз жамаат менен келишип, сүйлөшүп, Жазгүлдүн образын оригинал кызга алмаштырдык. Тыры-мыры кылбастан нормальный көрө бериңиздер. Буйруса биздин ар бир подписчигибиздин ою, пикири биз үчүн өтө маанилүү. Барыңыздарга сонун көрүү каалайбыз. Кайсар эже до конца уланат буйруса. Ошону айтып коеюн дедик эле, көрө бериңиздер. Мына Жазгүл операция дагы аяктады. Результат жактыбы? Ооба, жакты. Базар жок. Доктор, голосун да өзгөртпөйлүбү? Жүр анда өзгөртөйлү. Asqalalı. Ne kılsasın? Ey, seni görsem bile nasıl yeniden buzulaptı? O neyse ürünü geldi. O fırsatlar fakat. Kursus böyle koy sıranı şey. Daha ne geldin ey? Ben sana zor neyse ürün geldi. Koçatayın sana. Ne? Kartanı gördün mü? He? He. Bu ne klasın? Bir fokus koçatalım sana. Bir de kartan tanıdın. Ana, tanıdım. Tanıdın ha? He? Hazır ben sokaklandı ben tava vereyim sana. Kaysı kartan tanıdın. Yestep kal. Tapçı göreyim bir Tamam tapçı. abi. Manavı. He? Cevap olmaz. Bunu mesbi. Ya. He? Çoktan manavı. Cevap. Burada mesbi. Cevap. Manavı. Cevap. Burada mesbi. Manavı. Cevap. He? Buçuk. Cevap. Burada mesbi. Cevap. Çok iken mi kartlan ne? Tanımadın mı başka? Sen akmak ben tanıdığım kartanı ağan yoksun mu? O kartanın olsun orayın ağandan kim? Berversin mi? Ben de büyüğünün kartlasın. Senden fokusu çıkmayı tergeç. Dönle olma bolturuyor beyzimdeyim ya. Takip de var. Telefonumu verip durun. Ne kılarsın Çok otu verem şu telefonu. Çok verem. Şu duruşa çok verem. Kolun hangi Ne öyle neyse. Verip dur. Şu telefonun çok verem. Karam durun. 1, 2, 3. Ooo tam da uzun boyun. Çok telefonu be. Çok kol. Korktu. Moğollar da şey. Çok boylu telefonun ne? Sonun. Yürenip mi be? Oo, Yüren mekanın atmayın. Yürenip sulardı. Nasıl? Ben Kıyın mekan bu. hemen Coğuş boyga çalsın bire gille de. Telefonumu versen mi? Çal olay. Ben Neyse. çok ot bilen de. Versen telefonu. Ergeç. Köp nefmet versen ver telefonu. Çok. Yemi öldün ergeç. Sana kanes bu. Kanat taş. Kanat ayağım kana. Belim. Benim var ortamız kanalı. Allah.
Fastun gel sütten çakşı bok getir. Ne gel? Fastun gel de. Kanay gel. Fastun gel süt de. Ne deysin? Hay çıkarken özüme laf et. Ay benim. Anlatayım. İyi benim iyi. Ay. Ne sen de belin oruyor. Benim orvatat benim orvatat. Fastun gel sütten yakşı bok beter. Ne gel? Fastun gel. Ne sen sürdün ne oradasın bu ben Oscar Ali? Çok gülgündüm. Ne kıkırasın bana? Ne çıkarsın bu? Çıkan. Boş çıkavuz. Davay Boş çıkavuz. Ve Oscar Ali. Ne? Çıkmaysın bu. Hey. Eşek. Ben onu açmadım bile. Ben sen beni muştaşa muruşa motoka çıkarsın mı dedim bile. Doğru çıkarsın bu. Hı. Çık onda. Baskın çıkavıza kız. Tüş. Sanın ordu kurayın ne geç. Ne geç ben mi lan? Bol tüş. Çok da onda ben düşeyim. Saka kannes bolu. Kaka çıkarsın. Boş. Boş. Narak bassan çavuş evet bey. Ağzı sen benden başka çeçilir. Öyle razı. Doktor. Erkeksin mi? Erkek mi? Çıkarsın mı? Çıkamır. Sözümde durasın mı? Koşuna çıkar. Kork boysun mu? Korkmayın benden çıkımdan. Davayın Koş. çık çoğu. Çıkar. Koşu bakıyorum ben. İkinci girmekin bizim yugo. Yavaş kararlı. Ne? Ben konordayım çıkamın. Makineye geleceğim çıkamın. Hey. Gözden korkmayın. Beni mi? Ana atası bulalım. Dur. Tam da oldu burayı. Bastığımdan astığın yani. Buzul. Poyzun keltirdin mi? Bratan алар көпчүлүк экен да. Мен жалгыз болуп калдым. Алар 10-15 бала экен. Қой десе уй дейсің да Вика. Bir айтқанда қып қоя берсең, сен қачан эле мен бирин сен чечтиң эле. Братан өзүм поезин келтирет болчумун. Көпчүлүк экен да. Жалгыз болуп калдым. Күч жетпей калды. Постоянно сен аркаңдан мен түшөм. Братан сакаят. Главное өлгөн жокпуз го, братан. Сакаят да булар. Тетиги братан кобра бар го. Ошонун үстүнөн Айышта менен Айыш апа заявление жазып коюптур. Кандай? Заявление жазып коюптур кобранын үстүнө. Менин атымданбы? Ооба. Не деп атасың, не Вика? А? Заявление жазып коюптур, братан. Бул уят экен билесиң бе? Ооба, Мен билем. эртең шаарда башым кантип көтөрүп жүрөм. Жазып коюптур да. Ич кийимим кана? Билбейм, братан. Чарчата бер. Мен Мне нужна твоя одежда. Мен бе? Sen. Кандайча? Түшүнбөй калдым. Az düşünmez. Братан, коюңа, братан. Коюңа, братан, Аз сиз незаконно кылтасыз. Незаконно мен экинчи атым Вика. Мен түшүнбөй калдым. Мүмкүн кийим кандай жайыш айтсаң. Түшүнбөй калдым. Түшүнбөй калдым. Түшүнбөй калдым. Az түшүнүп аласың Вика. Ой, Вика. Өзүңө кел, ой. Ургу жаштар вообще слабый.
Aha, bak. Alo. O Aycan. Alo, Can kayaktasız. Siz bana gereksiz. Jo, düşündürsen ne oldu? Tinchlik mı? Ben özümü ama siz tam gelmesiniz mi olmaydı? Hazır. Aycan. Ne oldu? Ne oldu? Oru atasın mı? Dilimine bolla. Ne oldu? Yastradayım. Ne soğuk çarşı? Ne oldu? Айтпайсың hem ne oldu? Can. Oh. Ben semirip gitmin ya Толстая, понимаете? Ушуга ушунчалык Айжан, бир жакшы эле арык чырай сулуу кыз болуп турасың го. Чындап эле? О. Ушунча ора кылыш. Мен базарда канча продукталар тыштап келдим. Адамды кыжалатып калсın. Aycan. Мен сага ыр жаздым да. Коюңчу. Ооба. Ошо жүгүрүп чуркап келатып сага ыр жаздым. Vay, romantiksiz эле. Айтып берейинби? Айжан экен атың, өзүңө мени тарттың. Күнсүн самсага жүрөктөн, бош бекен сенин башың. Siz varsınız go. Men de dagı var. Кайчы? Uylagancha жазып койдум го siz. Ой, айтчы. Gül teriflerin desem, terif geldiniz baka жалбырак. Kandan göre terif vermeysiz bir at kulak. Колдоруңда көздөрүм, ичимди жынат жүрөгүм. Кыялдарым, ойлорум, сенсиң менин сүйгөнүм. Андай olsa, süyü geçse kolumdan, bir ömürgö, geç gelmez. Para verip her kimge, süyü enenizin oyunumuz. Айжаным деп ат коюп, чоң сүйүүнү баштадым. Аял заттан сенчелик сулуу кызды таппадым. Сулуу кызды тапсам да, жаныңа мен жатпадым. Жаныңа мен жатсам да, кроватка батпадым. Biliyor, yüz konsola ya Толстая, bilin. Тамашала жаным, тамашалашсың Айжан, койчум. Анан Айжан, мен не Apa! Ne kullanırlar? Atamda oldun Ray. Sen 10 gün çarşın gerekli. O kadar ne keli oğlum? Sen niye teke oldun lan? Sizler beni ne tonkuldaklayın da otaslar. Hey! Neye zaylayan cazasızlar? Hey sen bana bizi yeni farklı öldüre buldun bey. Seni arkandan biz bir kaçan bir жақсы sözleştik buna. Ta sizler erkeksiz ko. Şunu sen kılvayla koysa bolvay öyle. Biz zaylayan cazsak niye olup dur? Allah dere cazı otpay var. Niye bizge canaşmay yok ki? Tonkulda kapat, şuntas tonkulda. Ne oldu? Ne oldu da oldu? Namusumdu sizler жерге çürüp koytaslar. Şuntaslar da sizler erkek boğunuz ko. Men erkek namusum sizler жерге urip koytaslar. Hatta ne olsa da boldu bırak. Siz apama düşündürüp koyun degen. Hey kayakka kettasın. Tokta deyin ey bala. Ey bala, tokta deyin. Zayıflayan yani alpayım, düşündünüz mü? Hey, tokta tüsödün. Alasın zayıf. Gördün mü bala? Namusu жерге düşüp atar. Erten köçöde kançıp jüret beçe. Uşun tip ne? Tayak jep жүрüyorsun bir любой жерде. Çok. Namus tep жүрüyor. Toktat bol. Alawuz zayıf. Gereki yok bundan.